خەلکên devera behdînan berê xwe didin xwaringehên xelkê Rojavayê Kurdistanê, îdî ji destê penaberan xwarinên nû li ser devera xwe dixwin. Me tiştekî xerîb me dît, neke çêkirin bû me, ew ji fêrbûna xwe me. Em têne rastî me nazanî xwarin te çi bûn û heta me xwe fêr kirine zer zodî wan e çunke ne newekê dû nesîne. Rengekî bi nav û deng ji goştê bihevîr li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê niha xelkê dihokê jî fêrî wê dibin. خدای دەستپێکی بشکی زەحمەتبین هەوی ئەولام هاتە زەحمەتبی بشکەوی بەس هێدیدی باش بی خەلکی بدەی فێر بی سەر خواردنەمای ڕۆژاوا شتێکی باشە ینی هێدیدی بەس باشە ئەف سێ ساڵە مەڤەکری ئەولاوی زەحمەتی هەوی بەس نەها باشە ینی عالم کرێ خواردنێکی باشە کیفاوی گەلێکی ژێراتێکیش خواردنە مەیا ڕۆژاوارانە بە فەتایرێ مەی سوورین ئەم لێ شغل دکەن. Li gorî komelgeha xwaringeh û otêlan 30 sedî deş karmendên xwaringehên dihokê penaberên Rojavayê Kurdistanê ne. Lê niha ew dest pê dikin bi xwarinên xwe projeyên nû derbasî bazara dihokê bikin. تقريبا شغلي 21 نوعي مناقيشايا غيري بيتزا وفطاير او انت فهم كرو قطعي سواريهات ايه بشوكي عيد ميلادا اوين تقريبا شغلي سي محل ما بكر بريا سي صاله ما محلك الدهوكي بكريا سي صار شهر صال الدهوكي ما بكريا اف تقريبا الفيدري شغلي صاله كونيفيه ما الفيدي بكريا Serkeftina wiha proje dike penaberên Rojavayê Kurdistanê cihê xwe li bazara Başûrê Kurdistanê bigirin û îdî hizra çûna Ewropa piştguh bikin. Têkelbûna xwarinên xelkê Başûr Rojavayê Kurdistanê got encama têkelbûna wî xelkê han de derketiye dibe got bibe bingehê herifandina sînorên ciyosiyasî navbera Başûr Rojavayê Kurdistanê de. Pêşawa be helewî Rûda û Duhok.